be a day one. So one word to me abadan. Yes, yeah, the floor. Be a maya. The one to be only fair. The one young from ma. What an air. Adishmama. Jama munyina mo ajo ema makwaba ekwanso konwa waso ade ba amasaja tumu kasafidie ahenkan 93.3 FM so achema boabo mami akuafra kuma batampa studio sanyumre ya sinkonya na ya sinkonya se ya awusiafo na sade wa wani tua se na watwini mu no ya ni mu kwan no ebebem nanso na watuni yedi gu yedi agu awie kura ne sa timibusa se enoma kosen e de mawo ekoye dia ne na obo ade na se yi se ankoye nso a mame kan che se anya no ano no esanse ade chiemu nsam obo ade ne kwa nanim eti abekoso anso di aseda e de ama no Sabrei Oshe wachira bia no so anwumre no so abo apon simanu du ensia 7:16 p.m. En kakra obade de ko obosom yetoso makomako eye miensamu ene wa afempino ne aduno miensamu ne de toso du enson obade aye bi abusuafo adwen pahene kofi mensa adwen papa na papa ni wani mu kan ni midin yatena se na yatena se sade atie ne ebehye hu kura ne abehye ho den yabaka kire nyina ye ho se achia na mu ye eye de chan kasa bebu nyina enti anwumire yasin konya na eye dwumadi a wato den ase Abrempong Anamom Tuo yabatetu ohantoma no na anwumire yi na afa yane a yede ansa hye adamni famu a yete faako na yemfiase anwoso ye ho ye nidida nkrofo so no ya ma won ma hu se da bi ebre ye nyenka so ebre beduru a ye hu omu biem jumadi yi ubetimi ade ya chiwo Abrempong Tentan so Facebook live ahenkan 93.3 FM on YouTube no so ahenkan 93.3 FM de chi e wo hode mai na afi odi ane se wudi achi no Facebook mo adwen chani so ebre sefate me baba ne abekenkan ade ama sanso na YouTube no me pa chaw obosa atwe kokobi odi ane se odon sabebo so odon saboso awie waba be adi dwumadi so sonko wanwaso bia no ye de baba Fontentan so abenyan kaibon na so watimi adie na chi na timi aboa wie pa anyumra migida se ho ye babi biara wutie mi edi efre se u free aye adwuma mu na wu kofie se nso waduru fie ebia obi so anyumra na adwuma sori o munyina no ye jiri se obo ade adaroma ho ye yehia ye betutu ye ho efo ye behye ho enkura behye ho eden na afi ye de aboaboa ye ho akohia na wotwe ba besimu no anyinte saa enwa no a enti abusuafo ena so said adwumadie no asibi etie no dwumadie no ewo ofa edikan na ewo ofa etoso mienu enti ofa edikan no aye de amene ugusu aye ohu menu mie no ye dinkita ho ebusa wapom den said asibi tie ne ye de ho komo kama ye wia na afi dwumadie ni pompon so na nkasa no ye de piso ede ama oye pai no na eye de killer international killer no abubonua wura odi ankan kwa me yeboa as boze game no obeji na kunya kase no na oji na kunya kase na wankasa unim sede sibe etie na woni atwetwura ni ntra kukudamfo wono mo mablabo ye pese ye hwe wono mo na ye so ye de ablabo etoto mo de woni ablabo no ye pese ye tese wono mo ade no wono mo atwetwe enkomo na afi no hawo ni atepoi atete a wono mo fa mu no o makeka bi akere ye ehye ye nkura ehye ye den am ye hu ablabo no ani so ebie ye ni enti wo kɔ bibibia mu anɔhu sɛ da bi ade a me kɔ mu no kura no enipa sumasi ɔno so kɔ bi mu ɛpɛn na akyekere wo werɛ sabepepe na dwumadie no empɔmpɔ so no SB ɛte da fia da bia nwumere no so ɛkɔpem sɛ nɔnko no ɛbɛbɔ tia tenase kɔpem sɛ nɔnko no bɛbɔ no ɛne ɛbɛsɔre etiane ɛyɛ sikaduro ɛne yɛde ba me kase pia no nkɔfo yam dwo mu brim obɛkyɛ sikaduro wɔ kasafidie wi so
Wako je serious. Emom eye sikaduro. Ese obia ne kwan ofa so efre ni sikaduro. Ebia wo de ne ye bosom so awoko dusini bi wo awoko mepa acho nya no na meka but we no ye kire wo kwan na befa so a obenya sika. Enti enne no wan tie bia waye ho wan kan kire wonu abi wan kan kire wadamfo bi wan kan kire papa bi wan kan kire onyonko bi amana ntie bia mpacho wadi na boro kase pa se menyonko ne na wan kan kire me a na mesuma ntie bi entie futu se na okotie na obeka e bia wuntimi kan sade ensem no osebeti no eti mpacho frɛ obi na obi mfrɛ obi ono so mfrɛ obi na ye nyina ye ntwanhyi akasavidie no ho na ye nyina ye entie ti sia de ye tie sim enne de odi ma ho no mente ho ba kokora nkyerɛw ti wa ufra ase na wo enjoy ya me ba ne ya bedi ho enkomo na timi abo nti wo dia ne se obetra homa dia to 0201 944485 0201 944485 ana 0554 820910 ofrenko ntabudi am di tu dwempa cho fatuo treto meko ye me ho sa daachi meye ni patitiru meyire me ho abobra pa aye bibi sonko abaye obrempon daachi na won so mo akwada wonyini obeto kan wonama na obisa kwababo enti tie Abrempong Anamom Tuo ye dwumadi a ye dia ba ahenkan 93.3 FM so efiada bia anwumre no so kwasi no nwoche odi ahenkan kwa me yebo a ani ni patitiru ni pa kase a wo mo ye bibi papa gidi abaye titiru Abrempong na enu nti obi ape o mabrabo mu nsamatie no betwetwe komo ebi ti se mpanimfo a o mabeti o man so pen mrahye bedwafo akuafo ensentrafo akase asofo magidi nom abetwetwe nkomo Abrempong Anamom Tuo ebehye mebunu nkran hye mebunu den se daachi obetimi aye kase abaye Abrempong enti hye so eya henkan 93.3 FM so efiada bia nwumra no so kosi no nwotwe odi ahenkan kwa me yebo a akwadahwe so wahunu ne nsa hohoro nti wane mpanimfo to nsadedie no wono no wotena dwam Abrempong Anamom Tuo ye nam sa dwumade so behye mebunu nkran hye mebunu den se wonyiri won no mo bra papa na daachi wobaye nipa kase wobaba abaye Abrempong kai eya ahenkan 93.3 FM so efiada bia anwumra no so kosi anwumra no nwotwe enti ye bidi de ho ko kakra ansa na officially ya hye dwumadi no ase ti dedi kan mi gran penfo ni nyina na mama makwaba high sound lodge hotel Sunday starter park business seminar na ye yo radio so ye ni amafo di nkomo na ye boy ho modern say ye betima asesa ye ho adwen na ya je ho adi say ye bibifo ya je ho adi say ye mranche na mabawa ye BBS ye ni so ye pese yetimi popra na si yi na ye koye nim na yetimi tache afoforo di echi na generation to come so timi kai say yes ya popra no eno na ya hyase ni pia bonten itididi kan ni a Reverend Michael Pombe bibeka say mpunimpu aye ne yetifo ma mo hwe social media ma mo tie radio so ye ni mo hia ne hu kwan pa empenfo bia na mo tu papa bi o metu aboa mo no metimedi wa brabom mkusu ko manim no yensu besua sa anamotu le bi nje yoda bonsema ye ne ayade we are seeing 7.4 say obi ni ma obi kire na nimdie nso ye mpene faako nimdie nso ye mpenwie we adisi me medu die me yo okay a anka wode me okay se na dikuta akwa na se frato na finance akwhya ase nti bebia beti se ye boni nimdie hu dawuru papa bia enye dawuru papa dawu bia na idiso bebe won so adu ti kwhya nkwa nkokora enkeye nti wote se ye bodawu papa ebenye nsunsun so papa wa bra bosoa na watu hwana mo ukonso anu mu ani ni waso ada ho sede be ya Anamom Tuo na wutu yi no enkoya Anamom Tuo hu keke ni mumu no ubenya mu mfaso de because ha yeti ayubi idea no disi hotel no na odi condition bubu mai ha kama e no odi rent yes yes bit my program wa into venture into unso be yenso yemfanya de enje into wo se uma woni ye de edawo you don't have to come and waste your time here se oba na we intime nsu bibi wanchi bibi antu tirim wanfa bibi anhye wo nkran say me tu sa gidia na mo wi na me de akwa bibi a ene na me ka chi o prince what waste your time what's a waste your sika ana me bwana nice one me de dwumadi me na me di chairman as your MC a from Ghana's most beautiful mind ana amufidua
dia nkan kwame yeboa me ya chenkwana na me numbre mu me firi achima boabo me hu ofenti mmom se ma why because we come be at sense ye nje bibi chinchin twintwembia wa it to be very flexible who was in busa bi ebe ma okwan wo busa wo futu se bi ebe ma okwan na wo de atudwa de ye pese ye ma emabunu ne o man ya de hye ti ase ne se so bi ka se Ghana ye ntimi ni ya na oboa sabe enye enre ana nnua ne sisi o man ni mu no ene be yo man ni ye nipa na ye wo o man ni mu no ye ne ye ya na montuo ye nkasa ya ho keka ene be che so o man be yi ana so o man ni nyede enye yi na bibi no mienu ye wo twaka kese ewum se mimi no ye susa ye nyoma bi a enye o ba bia ye te adwuma ye de ya hyase a na je se kakra ye se o man ni ba se mimi no ye kapo mi se ye business na ma anyima dwen se ye dwuma radio so peace fm ma gidi kakra nti me di besisiw e mo menu nyina be ma na kure abaye ntema na ye se ya start se san yisu ne ba ne ye koye no ba me ye ma dwen se mimi ye public figure eminim police penny minim openi we nti me no ye gba no bu afa so nkusi hwe ya ne sebe me chin baifo esa a chin bonsam nti akoba sa pe ye de na ye se ye pen enye den enye ye da normally any day na question politicians which is very true your political leadership a disappointing over the years but there be a call radio to say yen on mindful ye do by more than 100 times etching politicians tie have been say ye be normal writer ye do so we can influence them but this is the situation omo muso no mum no ya mum ho kwan eno mum no influencing emi na yodum when you look at the political system I agree to Ghana delegate for no omo ba betem koko enje betem koko no omo no se buy a system ni ahihye na se be omo hia echiye but omo so mu show omo mo koto ba koyi parliamentary candidate ama me no ekoyi presidential candidate ama me no omo ma ba no mo to nde wan yes kakra no enye ne 10 to 2000 Ghana so odin koko muti ko mi ase keke no ene ye cash o TV ni mai fridge ni mai fine in my sewing machine in my any Ghana for but the selected few our muko you be a man set a fame na meme no endorsements no to na ebe mani pano the position kuna open in sabede ebeka with a some no ye kotua e den ye de man 1000 OGB 2000 OGB 5000 OGB we are wolf could deal no anya ka for better saw mo so ma hihye men ka se me di gwa manyo fere ni mutia ba me kana me di akire wo se yen ye do so chi won ti ye complain se o mani nyo o mani mo ehio yen ni padodo no e den na yen so ye den ye enu nti na hia se ye beti nsempa ensem e betrete adwen ensem mama ye ni abe ye so ensem mama ya gie ehu adi ensem a emma ye mu ye hu abonfia se we are good for nothing social media be a positive blogging it means you are very negative engana mu mabunu ya mene mu sei okwa okotie obi a wo twa Ghana onkotie obi a wa create bibi a oye yenti kroma ye se ne adi yenti kroma ye shata de didi yenti fie ye kwa adwuma ye wo yere wo ma ye wo busua sana wo so de na ede etie baby a wo prise wo pese wo kɔ sabi moni ma eye noi ena chichire wo when na ye kasema emo dani mo ya na pusu eye nipa ti se wa no munya adwen say we want to create an environment yetima ye ho be toyen ye ni be chi ye be tumpum on the mindset on the adwen ye enye magic enye bibi huhu bia ebi ye bodua abrochire na yakobia ba kona broni zu asifu asidan kwani na hwia bi otemo so na Ghana fo ndu ko to mo so mo da Orlando mi ko fi o ko atete ne na ni ngati se me ho ne dan ni nyina te se me ho aja wada kunwam enti mo bi nkan kya o se o man na dwireku aye ne hwia enyi o man ebedi ya ejina mo nipa o mutim ene adwen ko a o mo yeden o mo ditim enti mesrew se ne mpenufo eno bedu nkomo no omo kasa nwie no na wafa bibi papa bi se menso mitimi aboa emoma na yiye na de dika se wo ye ne se wan kasa wo ho
you have to start developing your very own self. So when you develop one, when you develop me with you can come here boy. And now you are say speakers no omunye bibia e dance one, they have nothing to talk to you about. So no one here no be go bit maka. But it's say what one among bakum you know me and sebi. Ama no I successful. Wa hwe ase, wa sorry, o paaba, o sheni hu kran, o sorry jane na so bi. And wa rise do baby. And we tina ono any opportunity say and e dey be so. Say when ni ji say wa ba ha bon sem she. Most of us no me person me ye interaction kakra answer officially ya shase no bi esunsun aba no so e ba joke o munya ma me betima joke ara e dan no bo ko mo ga say amen ni na so kabra bono ho o person kasa ma asaso ko you microphone ba ko yes if I try your friend Isa Azuma techima no one yeah social media handle be oh all right me go school but me share Facebook na me go PS tutu na me share videos any audios and Mr. Obenda ko me remember o send in audios we ema me tutu no o send the books be ema ni me ema mastatia o mo chem kakra ti no anta me bai no which one how do you find it e ko say e ko papa e ko ye pa ti no fit techima no one man techima ba ha je say yon ti no ba papa who's your first say Isa Azuma but it was my pass with techima your friend Isa Korea Isa Korea 3 years ago my colleague Abrempong but me hwe omo a ye no mo call mo to so call abroche e ba up to now mo go so no me who achievement papa bia o ma ba ye no Ghana na where me ma ye ni ma bebre but chairman no trust e ye keep it okay ye no be sisi ye ma mo nyini nyina ne e bi besi enti ye nua Musa Anamebwa Isa ono so fit techima no ha and wa join this program here in Accra pacho one beam oti program with the boy obi o wachi wo pa ko service ada former vice president oh okay mo akwa ba wai na no want to say na go be able to hear ma pacho ba ka see ti o okay this is so I am starter pack sorry so Mike can say the maso media that's it. I am that program and I want to be a one city. What's your program no way? Oh, Peace FM online. Okay. And I'm in charge of some more. You are Mr. King and I'm I know post program fly and I want the status. Okay. And I'm so I'm saying program is also. And that's it. That's Pacho na usi utie na mwa usi aboa bebre boa wo kwan ben so say radio so the program bebre cost wo so mwa ben na usi wenye free share in crime do the one I miss in particular no other businesses I mean okay na business no I share so no easy until uma na wa be we uma an opportunity aba so akonya aba I was so too quiet but it's a program na share in crime so no which my I say now for people to quiet, but we have a program in Mr. B and the Casa, you say this and that's all. About this no difference so far. Thank you. Pacho was a mapa. Michelle, maybe you're free out, maybe out information is free. So, Mike, you said a master media. Found some brassy. Sampa for this. Come. But you be a mention at the wall. I came for that area. Achimida. Provincial. Achimadu. Hey, coin a medium one. And see, Mr. B. them that follow Nipa. We need a Facebook live. Okay. Mr. B. Your number, okay. And see, we Sundays starter pack new not post to on the page. And I'm home flyer and I say the TPI I was every baby. And in fact, Mr. B. there were one first my final number to be assistant the mindset. You are missing whom a nation
say yes ana me pay to aboa me ba Yeah, that's it. Ajobi Ochis, I do school babe. Ajobi Presby. And to be a trained teacher. Wonderful. Patron mom is a much trained teacher. Friends, the teacher on your review. Castle and Biffy. Okay. The Somatic program was Facebook. I am a follow. That times I'm on a normandy. Why? Mr. Obedago. Thank you. To my friend or chairman, because Western one, because on the book, and all the 3 books. And the meeting programs, no. I was a member. And I maybe do meeting power social media, but also physical. And I did meeting celebrate. And the program no more so I bomb every anything in account, Mr. No. My member and they. Number swimming count. And then him say, what's her? What's a Ghana? And as African, I will be to my people. I or maybe a school dropout. But I ended it. Me am over Juma. And the purpose swimming count. I think the Oka Association of Ghana Corporate Supervisors, Gasca. That's how I am, Mama. Thank you. That's the minute you one group. One seven to Sukoleta. Nice. So now I'm going to be in Florida. Florida. And who Medina now? US. US. Oh, okay. And all day fly and sending me say, Mr. Dako organizes a program. Me more money say, but I'm so. She said the Jamamu you also offer no bet me as sponsor. I'm so okay. But before that, now I want me to join the group entrepreneurship. It's now me audios no. Yes, so per se, nyama koye ma intina ya need interview. But any asama ba. The start to say me na me say oh, the way now me feel approach business ideas. So now I was doing it wrong. I have to adhere to what the audios have been instructed. And I'm so I'm more. So never more brown up koye ma me. Once a man. Nice one. Yes, I chief. And someone please in wonderful way. And someone quite okay. Na program I'm your radio soon. Aboa me bebre. Bebre bi me ma say anka me ne me bra be to kwan na call Dubai. But me start to say meet program. I don't know Mrs. Sama. Me bra dey call. But a bibidro kakra, me a bibidro kakra. True program no matimi a baby almost like 54 branches. Hey, 54 branches. More than pride as over. Yeah, program you be how many branches? Mr. Obey is a prophet or a prophet totally. That's what you give for. My cotton machine will be Oba, you feel my PM area no beer. She said, me sorry, I'm gonna change 4 a.m. No, my son. Now, my download from Facebook, now dear group, the laptop was with Oba, me feel what the minty shade. Ni messages name Kwan, and I'm the bomb brand. No about call approach almost like Libya, you call almost like Libya put a approach 34 years. 34 years. Oh, I can't die. Wabesi. Any me die. Me start to say me tone row. Ma besia. Difference with room. Yeah, that's it. Difference with room. POP. A classy tone. Ma bo POP. Me the enchancing at the boss DPS right from Tema to Granasi. Ma party baby. That's when you have the right information. The right information. It's a gun hat child. Me brother so or bread. Me brother so Dubai or bread. I'm not going to away. I'm not going to away. What your condition? How to blow this? It's not to agree. It's not to agree now. The Okumas officially. Yes, your program now. I say, Eja. Oyo fresh salad for the top of her mic back mine now. I could teach you. Jimmy D. Yo. Yada atiyasuni ango fonsi. Amen. Ye feme da benajima. The entire member program be mewo amasama I can do blue. The entire member be say most of the time no. Ye she bibia say aya yintimi mi. Esan say yana akwansidie bibiri wum. Me share
pigri ase na me yɛ mbrako but nipa na ɔmo twa ɛho hyia nyinaa no yana ɔmo di nipa hwɛmmɔ nti edu baabiri na me hu sɛ nyama bebree obuku no ma ɛsɛ ɛsɛ wankasa so de ho hyɛ adwuma no yɛmmie adwuma ɛmfa nhyɛ nipa nsa na wowɔ baabi sɛ ma yɛ busy nti metie wɔ nyinaa wɔ o program no na ɛsɛ meba na mebɛgye nimdeɛ foforɔ na masan nya asase foforɔ na ɛsan arestate na atimi akɔyi amen yɛda asɛmɔm sɛ ma Reverend Anamwa Elder Apostolic and the Church of Pentecost. Mo de elder na mo yiso no kre. Pacho me pe man bi, e man bi nkasa. Ye nua mo ma. Amen. Amen ni bi. Pacho me so me Richard. Richard. Na program one dia boy ni say MC nyina ameyeja apontu. Na ga pe so tu kwan. Na ga apontu wo se Ghana de yeshiga ka odwe wa na yoso. Man 5. Ebi aga na ehyezo nya dia. My program in today say I go to same year ni. If you know the better me now say ma won say even Nigeria for from be yes ye we had ya. Na the whole try now ye bibia. Like and one say obeye be hu dia ho yi. Nti no hu dia ho yan ko a go to make Ghana. Thank you. Bonzema Richard. E ma na ha. Try friend me Barry. Oh GIG. GIG. Chile mo musua de na ye wo radio so be 2 yen. Ghana Institute of Journalism. E twa mo. So also married. Okay, but I mean to program no any social media handle. Okay. My brother back US and I recommend the program in Miami. I say in senior and then Mr. Obenda. Sure. No in the court was into Saturday no na or friend no in the home come say program be say el cost 20. Member yeah, knowledge as time goes on, I can also do something for myself. Sure. And you'll be able to develop business ideas to improve. Yeah. So anything I know I say. Yeah, that's it. Yeah, more quality. A man you. I will go. Passion say from me and I'm kwashi. And I'm kwashi. Passion free. I'm a summer junction. Okay, I want to move down over here. What's your back home? A passion me there, my mom, we were Hamasa from last week. I said, Mamma, how's that? Mamma, I can grab it. It's young hunting. I said, my number name free. Awareness. Why so? Program now. A piece of it. Okay. And I started to be a picky. Okay. And I'm from Semeba. I'm in school 2019. Me beading and Pabwa bag and sandals. Okay. Wedges. Okay. And I'm feeding okay. To be paid. Come on, how long? Oh, Bama, not to the yes, sir. To me, Baba Busy. And Muwaya, the human how come on, sister, what to each other. Me facho Miss Medin di Mensi. Ejuma no me so smaye ye biana. Ejuma na me pa ye mobile money ejuma. Na me wo kumase. Na aware nti ese me ni mi kro na wa ha. Eja me ba ye o se ejuma no ehu akronfo nti ejuma no ma me nya bi. Osuro so be we ja no. Nti no. Aso me titifia na no kro ni hu dia me akasa kra me starting aye. My starting so free 2021 more. Okay. And I'm saying opportunity we did no cleaning. Miss Manager, you who may be a best start for every and until I'm just by. Yeah, that's it. From a Jamami. Yo, Basho, yes, I can if I'm for Accra. Now, my title program on Facebook. In fact, the first time I come across the program, I quite decided to come because now me find it difficult in terms of how to handle people around me. Most of them are much bound back on my center. I'm a warm, I don't know. I'm a Kamusa. It's a hammer. I don't know what my name is. I'm a one. Now you see, it's a tin. A group company like I'm a judge man. And I come across the messages. Mr. Obila, a shell or what you say. We can't book, not what to say. You come. And I was just already. Watch. Intention and crying palma, prepare within the chisa, and maybe I'm no. We team we need. Rasta mine. I made my young, you know, remember.
àwọn mesua de wọn say say usua de a we have different mindset na nipa na omo di wachi no in that kind of mindset na obrapa time no ba say ba mesua e da si bo se mano ye ba pe man isa so ma pani ka se nyina e ja mra ba cho ye frame me Kofi Mreku Germany ana me wo na matia odi ahenkan ne kwabranda ko a kese me hu ni amenya me hu ei ene yesu ati kana eti yesa massive mu nka cha my phone say ma mewu eti e kana sana menya more time ba jo wase ene ewu ene odi ntro je ablofo ne say o ma me de ewu o be ta ma be ji eti e ba nsa menya time aba na ne se me ye na ma ye because matia odi ahenkan ne kwabranda ko a ni ka say me tra ko ngo bi mu ti ase me bo dia fa kan bi so na me ba te me ba ya no me wo machines printing machines go ka price te ba me ka che mamu wan say da bi se se bibi ko dwa so because matia odi ahenkan ko manda ko se se bibi ko dwa so nti se mo create bibi mo machine go keke na ma fu say ye bibi fo ye ni jabra fo ne ma ho ye hu agba fo t-shirt na ma ka jasen dem na gba mal dem ye ni ajeje nti ne ma na ye wo no be pese ye ya value to it nti no mama yanko ye call chance yanko ye dinkra area no na bi biara ye de to chef no mu ye de to caps ye hu ye de to chem no enfa nye na enfa ko dwa so ne nya abafo de ma won nti ba me ba ye ba trebu se ne me shia bra obi ne ka sa trebu se ne na ye ana adwo me no ye adwuma saa ko se ye be hu bibi na me ba program no me ka se na me bibi kire na enko ye kasa nko a nti ne ma ye sha se ye sisi ya ba trebu se ne bi de chemi ebi na ede ya cap say si we di buy t-shirt enti me ye sure say mo anwo e be sa obi ebusu ofri mu a e be di ama mo you ba kan so ye phone again na me call president na me call roman na ye ja ne ma bebre enti no be say si ya san offer te na ba me ba ye say obeto ye beto obi so person to obi so person ye di biara no ye pona osia bra obi na se ye bra odi akenkan na mo no di nkomo e pese ye be brand ba market e che ni t-shirt ni na ye ni mo be gugu it is a ratio no be obusu ya fie obi be be obi ni kan bi sa o say o fie mfa ya tu ye ni ma be brand atu atwe ni sa ba fo bi na di we ti te bu so o ma be sa o bi kira won obusu ya ko a wo firi mu no ba bi ko a wo firi am say be boy ye papa ne ba me ba ye ni ade e be tuam pese ye ni na be de bi afi mu e de bi akọ na nya na teke se na ye bra o de kan kan ye te me da mu ina ase Pacho mo mo se ba ni Pacho me de Isaac Chambo, me free senya breko. And Pacho me a fashion designer. We were into detergent apart from fashion. So by me take step be by me call first one. Me romunu me de buy. Into me program na I am say minjai. And my mentor also be into yeah, me that mo program. Until one day, Sunday, me tina, nya, baby say, I say, me Kenya mo PM. Okay. Until me ba say, me be sure baby na, me dia question me ho dey na, mashi ejuma na. Thank you. Okay. Me free. I'm a salmon, and I'm by. Me ubia. Fire mamre, and it's an emano, manager. Timini meti penfu shia obibini krobe de owiase na se be me no mo aye echinieje me chrom se we bibini a bibi stronko ewo mu nyese de bia ka chom se me ye obroni anka be me ya pa ti me de me saka me skin ready en ka se me de nyame ase se wo ye bi patuntum na wanye me obroni ti edru ifiada wodi program a woni makenim ene yera oben etaye no ya na metai etie Sanso na kwestia danso sede ya na moye no metaiti isanso follow no social media Facebook na mehwe ni YouTube videos no so ebi na mu se ampa ebi before bibi sron ko awoye mu na mu se wiase ubedi ya enye sika na mom adwene ai dawtu ani didi ye to bia ubedi hion ubeye yio ya adwene a dawtu ti pani se mbora onyankopon de ma akroma ya wode chimwa ne kokko no ebia na ode ma opete so nde kwase ebo ni adwembo ne nti na ode di tontrom e wo boda so
who said Tajin Conwa anyway. Tigma, a bit boy. Every opening was out of my Tibet. I been at the bar, Tibet. A more yeah, you go reduce. I say, Bora Yankopon, Edema Acroman, that's why they say more duman. A pia no dema or pete, and so they have been bonny and import a quadrunti, and only did a border swap or taffing to draw. As I just say, Manso, they will deep with Jamon, within the pa. The Uprudum so bruni, the Waye, Aden Abrofo, when him native beef debby. A junior when I met Edema, woman, yet the Impocra broom so. Sansa Makinkan who said, Bibia or Bruni, and will you be beneath free more a year? How dare they make us why research now be. In 1998, Clinton or Ghana, now Rollins and Netis or Pie, and was suggest we have come home. Until Omo Heights and no problem say, white in every black no, nipper to me no, it's me, nipper fita, but fita me no to me walk tuntum, a man in ye. Until Yami Bo, nippano, tuntum. Already seated man is our senior boss. Openina, what can I say that I know? Ya bish your hangina, yepe casa. Only penny pa womb or your business. A businessman or wodi e Ghana ha or you no ankasa adwuma or you Christoni bema warefo e dey Mr. Kwabena Asenso your born man friend K Asenso but you want someone Mr. Asenso that's right Santini Ghana ni P the odi obi so never for escapa tono so can be I don't know what I say. One friend into you of physical so da as one also brain. Now, when you be, I'm penny empowered, you say, Ayo, something previous. Normally, a case come off of so what are you find quite with me coba now in Sakuano? What do you want? I brought from Papa of Germany neighbor. To live over in Tiffany 9. Ono ne kakana one he or she is content with it. Bayanana ya dream quick chiri. By him say Ibidu kakra. See nipa maybe in actually, also your software, or your entrepreneur, or your businessman, or your author, or Choma, if a quaya will be fasua, beat me a D. Now what this Casamase, if any Reverend Micah or Pong Abbey, Rev Patua. Filling station, I could bear 100. People back for filling station, I could bear 100. But be a better be a that's it. Patro wants my Reverend Micah. You do a viewer also ever care home. I am Mammo, Abena, obeying that code slow by sure. Apostle Prophet was Sergeant. I said, you can was Sergeant. I don't know some of thank you so much. Yes, sir. Mention that you may know. Chairman, but I want to use the opportunity to invite another colleague of us, a friend of Ura Stanley, or no, a co-founder, Maxim Nyansa. Stanley Wadaroma, join us on the high table, with all due respect. Only Kwabra Beda I couldn't hear cool because I never knew you would be here. Who's winning? My job is a man Stanley. Yeah, or Stanley. Your IT company bill, Tantra Hills, a friend of Maxim Nyansa. Through that IT company, Messi ICT Center, Ediama Bikrum for computers, woman, Yadiama school, Nene town in Omunya IT knowledge. Papa and a quest to a free of charge once the Kurawale. I do run an IT company as when it's just a caricature. They are into training the next generation as to how to do flash screen, laptops. Ukono omo ya, means a Ghana for ma and now the Ebian say foreigners from the neighboring countries in Africa eba tap into this knowledge. One or two of these are by a big man, Bonsema big man. Nice one. It's the enche na yeba abeshe idumedino ase. But ene independence day.
pesi ti Ghana nyumba ko yi the woman the baako be fefem companies a high city and swing a ye na ni nyina swing na ye ba na e nyu fine pa si e do so ni dio okay baby adu ye ba be hye dwumadi na se mesre mo boni ani dio no matter the religion you belong to ye be gina ye na so na ya bompae na ye fa dwumadi ni hye asafo radensa sen onkrofo be hia e dwumadi atisimu eden monya nyina ahyema woka onkrofo ho firi mmea ena ode be hia inim se bilibinti na ade be hia eden monya ma ye ja onkrofo a ene mo hia nyina hye wonsa momonim de ne adwen sonko emra ye hia mu hai me nya adwen a ye de chi biribi a ye mehia mu keke na monyi besua biribi e de ahye udin kronkron mu osi de ye bia no ye nya se ye hye de ye hye Kristo din mu nyam e se ntima ya adwen emfa mo brai na yetim di asom ye man Ghana eda wase e wo Jesus Christ din amen penfo a umbekasa ene no na obia starte aye the presentation you best start with Reverend Michael Opon Abebio. Reverend Michael Opon Abebio said that me dan edi kire mo no or ye sofo or da sori ano or ye entrepreneur or ye businessman sounds na your author or true books and the topic only ye babeche eh what is money ye nyere wa ha obi enyeska ope obi a person business enyi ekoso na sika na ye pe no eh den edien ni sika edien na owa e kire se wo sika ana wadi yi ana eboa na wotimi ku anim eno ni subject a ye papa Reverend Michael Opon Abebio oba behwe aye edi amai mesre wa se 7 producer se wotimi ntwo mpa iwia ye di bibegu pen drive so the good pen drive so na e radio through the channels through which you got the information to be here no ye be mama so ate na wo bibia na waje wo be video a on sabeka wo be audio so a on sabede ebeka. So our first speaker for this maiden edition of Sunday Starter Pack, how to grow your business. Open your body can kasano and I'm a body dinner. Mauli, my job, Mama, Miss Mammy, your command. Mauli, the governor. Mauli, bra, when you when you're casino bra. The radio, you might drive time team and the host of the Sunday after church show. When are you leader, you have a team you work with. The moment you are running back, then papa, the team will decide either to work with you or not. Then so we free my 7 Abrempong when you now for Sunday after church sir. I never come and one who say on pair programmer who we are enya positive results. Our listenership no eso. Inti programs are me di adua ba ono so di adua ba nyina no. Osom say kwan na wata echi na yaye etwini nyina wata echi. I want to use this opportunity to tell him say Medana say he's my right hand man on the Sunday show. He's my producer, he's my advisor, my director and everything. In my absence, obe bibia, obe cover me fine. In the yenyi medi nyina no, akwa we come to it. Anybody there osai. He's very positive minded. Mom say mama only the governor. Thank you. Oba habre yare. Which are Reverend Michael Opon Abebio. What is money? Thank you. Praise the Lord. Man can't come here so for. Amen. A vampire, a home here, and a vampire. Na answer na come topic is no. May your corrections be brave. Omo matra trambuche kakra no. Bebre ni nipa bebre nya ya o se abrofo ya ade ye o abrofo ya ade ye o dabi enya abrofo ya ade ye nyansafo na ya ade ye ko ye obroni a wagimi wo ho obroni a wada train station ye obroni a wo sresra de because South Africa enye bibini ba ni broni ba ya ka omabom and extra the bruni awo bema ekita box or sreska because landing me hu bi nti dem pesa me ka kire won say hu se bibia koso
na ye obi na ye ya woni ni po ye nti kasa nyansafo ya ade yi men kasa brofo ya ade yi ne da se nyame nhira mo di kan de mobile phone cell phone e ba ye obibini cell phone e obibini enso so na me say ye mo ya ade ho dawuro nti na ye nim na ye keka wa hwe phone for 3 ya ba e bi for 4 that's over 5 na muskwanso ya brofo ya ade yi o da bi nyansafo na ya ade yi ya wa brofo agibifo amen ene asema me no be kan ye wa kasika ene de me wa ho book na book yi 2 years ni afi na manya obi a forward book no de ne signature ato ase ama me ye ne papa honorable Kennedy Japan ne me nde twam na menya no ma na ye ma na ono na me pese forward book intina book no ma out pa forward awie die enche eba mo book bia ya to me din use your mind to create your own world obi a woni wiase ba akopɛ nanso obi a friend Cristiano Ronaldo ne world ye football world anameboa ana obi ti say Mark Tyson ne world ye kutuku twede into world ne hene so use your mind to create your own world we say ya na mepema na wo na nyame ahira mo nipa bebre ma bibra ba ya defo okukumase ene mpotwemu a ma bibra ba ya defo because of the attitude and where money hide in our attitude. Your attitude is your capital. Nipa bebre wonyuma sesi a mo shareholders and so oman contribute to hwe ahyase no ba nam suban penti ene omo ye shareholders ewo dwumadie mi pacho ene me no be check bibia matini din say what is money ya kan sika ne de nipa bebre fi se sika ne krata na ye tintin so no a me be yi bi a kire obi a be fi se sika ne wi pacho we enye sika o vanpa de no mo nye sika no ewo mu sika no ene wo a wote ho. Money is not a paper currency, but the gift and talent in you is your money. Say, where is sika dia? Me do toga or say any kwansen kam sesan or sen kam de pa de. Say sika dia me do Germany any kwansen me sesan. Sika dia me do US any kwansen me sesan. But now say enye sika nti baby am person me to ade bia me timi fanto gise me sesan. Mona mu $1 da me kasa me pacho excuse my language me kama ya di asre ana Ghana ni ne $1 na okota asase na $1. Uko South Africa heya o de dollar kwa this oko Forex Bureau kosesa eje ran ansa na o de ade o de atade na chere say the dollar no kwa gi sika wo South Africa dem pesa me chiro no me ton wachi na o bre me dollar say me nti wachi ma me da gi dollar kosesa no fa bre me nti sika nye sika ya de nkata atintim so ana at this time any max agusumi na yesika sika ye adom achede a onyankopon e de ahye mu na enam se me yo sofo nti me ka kire ye na e wo ha nyina se obi a wadom achede according to 1 Peter chapter 4 verse number 10 yankopon se obi a wo adom achede ye mfa nsom ye ho nti adom achede na wo de som nipa foforo no e na yesika abrantie bi etu kwan okoduru kuro no so na hwe ni no ho na okohu se na onim detail bopa na okohu abrantie bi so onso kita detail no oh ma me hwe o detail metimi abokakra na opa bo bi di si ni nche ho oba obonyum na manfo di skagum oba obonyum na manfo di skagum owie ya no de detail ra de ma no na wotam de wanya no na okokoto detail timi bi sase that particular moment no na ne sika wai e wonimu ne nsa no ene detail na wonimu bo no eno na de sika no bre no
meka nsama emu du na no odin kakra wo pacho nti ya na ba bi ho na ene onye oda na odi ache onim se atemdidie ayi dwetre insult is a capital. Do you believe that? Mama me baba akonware wa asisi am mpe Mr. Oben yere no mama foforo mama me baba akonware asisi a oh ne chese mpe se baba akoba ha sa na me pa kire baba akon sori mra ye be atika kra wa ha sisi ada na me trashe me ka se mama me ba nware me ka se mama ba ntwempra ho ana me boa se mama baba akonware se me ka se me spicy ade enkomodi na kopim se obekti de e kan se me yere no sisi o hwe tone novela na emo no mu ahye bibi ahye me simba e comedy me pa ntimbe sate aye no kakra mane hawo utifia mfa so be na wo so e ya timbidio munim sa utifia ha fa so be na wo so e ya atimbidie mitwa lagbe mitwa waterbe mitwa nkra fees mitwa we aduane kakra obe no amama din so wasa ma na hye amenchiro emo na hye enyemo no nkwa emo no wodi emo no besisi no wodi gu silver mu wo so gas na wodi enchene kakra agum na wodi oil kakra agum ensuo susu wum na emo no ahye nti enhwe ne ma asai gas na ye waste enchene na ye waste ensuo na ye waste oil na wum na ye waste jini na ya mutatwitwa gu oil no ansa na manu anwa mo betina se yasa makasa acho na betina se din timi tu mfa so bi anim so timi nya hwe ma mfa so ma me so ene ma start ya bibi se de mi kunu na etua ne ma nyina ntina mistake we no ama odi matem no nti fi na ekro no me ye bibi nti se me start ya bibi dia na chese me be prove mi kunu de wrong na chese insult no so na edwetre no insult no na akanya me de ma dwena ma me ho aba no so se o se de bibi nti sa na te de atembidie na mi kunu didi mi no ya de na nso me kire na ma na hunu se emfaso o me so nti efi na kuru mbe sori na ma start ya bibi bia school bi ayi kakra bi omo school bi a primary school bi one start emo bi kura na wono abe kakra na wona oye papaye ba wonse ma ho nti aware no ye nware keke etoda ba ku betia ba ko na so etoda ba so bit makach da be ma se nti ebre wu ti enfofo koja wu odi obi twa wo mpo ade sha kwasi manu kranse hodi anka na anu ada oba yofra boabo akrase ba ekra no abi yi oti ada dada me atena tesa no hasa ne ma nkoso tu de ultimi na no ono so ye dai odi watam na so ye dai o pejao so dwetire no enye sika ya yise nkwa na ye dwetire ensem ayeka e dwetire nye ensem ayede o nsema eya hello so dem pesa me kire wa ha oba se bibi se toa satam na wo sori satam na opaja ho satam na o ma ho mene so sa na be ma so te na de ntia me ma oba ba ya de ba ko a me pra ya nsa na me ware na e ma wo suban bi me wife amene no sisi a na me pra na me tiloto kiosk na me loto writer na wabin pa JSS utwa kama no se o memfa no nko school computer school bi na afi na shase ashase ele emejesu yo eto so bi o mesi da bi memfa wo nko o se ada emesi nya bibia na we na emfie be edunu mu achi na bi tumi nu ya mema nkuma bi no fo se so pese o ware oba me hwe ni school o ware no wie na ne no wo ba hwe ni school ense mienu na maka wa ha o so pese o ware oba menye dai na emom se o ware no na wo dia hwe ni school no mra mebo o na me yere se adai se o nyina wo tie o sinti na mka se fam ko computer school no amfa man ko na msi gina na me nchiro de nka ba ya akere me
kama tikios mane abeka kire me ya na ye hunu se wati Mandela restaurant ba kwa na boso and munyam 40 say Mr. Sensonom ena nte kosa restaurant sa time na me na ko school no obekwa odi sa panyini na chi akotana restaurant na me duru ho a na me say hey ya wo ye de wa ha omo otwu bi wo ho otimi twu free soro besi fam sheo otwu ya na papa no so be say who is this guy sa te mabeya guy and when the obey inside don't man that thing sa te makabe dey. You see, I'm making sense here. Me my yetin. Enti go school. Na me mama yetin. No, visa no why visa say me say okobeko school am fan ko na me say open the US crab dem ko. Say so me timi agya me say no kore me no wa nine. Uja me am ma bedi bi. Enti anya me ya. I was here meeting. I was here never knew I spice no. It is sikano. E kwa e fa so nya sika me kyerɛkyerɛ ba bi sika hyehyɛ ba sika nye kata ekita wo nti me du US si a me ni hwe a me wura sɔre ba ko mienu miɛnsɛm a na me timi kasa e kasa fa me books hu bia na me de kakra bi wo sɛ me ton a wo sika ba me botom because me nam no me sika me sika wo sika unya nti ena nam kɔhwehwe sika bo ha na lady bia menim no Ghana or Canada oh friend rev me person beto uba mienu ti say dem put matras me ya ware wie beto uba mienu na me de ma minuanom ehwe so ma me na me sa ko chesi Canadian dollar ha na me sere no se o de ka ni bri se wa na o de a sere I'm so I don't know how much Canadian dollar and chase you now could chase Canadian dollar or see why I shall somehow catch them. So why you Tina who the American Tito was no say a day. Say Canada or community are blacks or say I'm more blacks in Nigeria for any Ghana for any Ethiopia for no trouble be a meeting. I'm saying Canada they better Uber men from it. Uber and the old Tabet show Bush and for there and they may force. But what cause some me so ma Ghana hyper there me poucho. Jai. Copper baby. Na G certificate. Na register company. Ni be restaurant. African food. Home. A man for sorry no pako chase Canadian dollar. No move you the Canadian dollar and baba be chase food. No. It means you are not going to chase Canadian dollar again, but Canadian dollar would rather chase you. It is all person about brand new sika. They me then say program ye can say wa how person you adwuma na adwuma tintin na bra e na mabai na che say monya aban adwuma ye fo ne wa ha ebi wo mu aye ketewa bi sika nya ye nko na sika penko sika pe ye say me ye adwuma me ye adwuma na me nya 300 cedis a month. Now from a juma now be ma me 1,000 cedis a month. Marriage get 1,000 cedis now for 300 cedis. As a children say, me no mienu nyina ti krum ha. Ni enuma branti bi e friend Canada or say. Yanti ni din kopim sa branti wi ni school or ware. E ya boss ba. Ba na enum ai o say kwa me ai sorry, sifa kan ene adwo ebo a e wo peace fm mro mo start ye ni nyina ye ni mo enso ne hwa na eje ni manager. Mo adenti na anya sifa kan na eye anya no papa dia hello enti dia was starting ya na o se edene na ha adwene no eno na obetimi de agya wo ma na tie me ye successful me daka papam me hye mpabo apa me ye bibia anya bibia na me ma anya yi amafeli sika no o ma sesu ye sika nye sika ne kata no nko a tu hwe o ma yesi so a wo chichiri usika yie yenka se enye adwene se akwa no hwe me hwe tie ni o yesa ya wrong me tie ai am se me bo me yere akonhoma anya na otwe bi e be da bia ba me ma me bosimi sika bi okra etimi komienu enti saa na me so me ma de beba ba ye me enti ze so mo mra manyini hwe me dia na me ya feli because se ne yere ne ma me ya bi nya dai
Sana me so me ye. Sana wo so de me tie. Wa wo tie unim. Oba mama miska je se bi amount. Aye bi na baba no be su agu so aye je sensan oba mu na afi wa yibi ko. Ba se da bia chop money de yi no fie ho. Anamebwa. Yes. It info ni to say. Especially a mama wo munti menye wadwene say. O mama me nyi no be ba ba hwe unti ukunu muntam. Why a great mistake? Why a great mistake pa? Ukunu no ta onche no yakokra wonya hwe kra. Anajo bo wo bitimi asenso amwano. Sa to ababo wa anajo no na wo ba no woda no yerechi. Nti sikasem na me no kan sa me de na mabusua mu sa no because I am rabusua no mu amafoma ye hu se de sitie. O sha wo ba, o sha wo yere se so ya nmunyam. Ya discuss na ye dey. Me de show mo, nti o sa wo ye adwuma. The paper currency but the gift and talent in you. Nti me group be a do UK me cause Dubai Pentecost church na me call. Me call ya that be do be a need microphone man o me say there we aba o me blow your mind and sana wako. Oni me say Ghana emre bi twam nkyere na otokusua ba ko ne Fanta na iskani. Opanyina senso de enim de me kan yi. Otokusua ba ko ne Fanta o iskani e wo fie nim compound house o. Na wasa ma homene so akotena Dubai. So ko ba djuma ba afi ye de bed nyina egu so a wusu. Enya bia wo firi ana otokosu ane Fanta we sikani na wo firi ko ye na na. Enti sika enye krata na tintim so no. Sika no wo mu. Sika no eye wo ehye wo mu eye wo dia e wo mu. Se de opese nyama no sa na be ya ma. Na ma chobuku bi a ma to ne din 21 places where money hides. Tibia mako aduonu ba ko asika hyehyehye. Eno menya nwie me bo bi so kire papa ya wase jai uduru program no say na de aba. Me beka bi a kire Creator Almighty God. Irrespective of said you obefa somo no, me ka Nyankopon ba akopɛ no. Ni mu na sika hye. Me sumi Nyankopon through Jesus Christ. Ebi awo de Muhammad. Me ka de o se time e kanya mesam sa na kramoni bi ba mpa twa na o kramoni wa ewe ha. Mo me da se waka no kure mo me sime da wase. Kramoni bi ba na obi sa aye. E ya be ntoko o se adai du be se o che se obi an accept Jesus Christ a onko heaven. Na ejejejeje na mkoto so. Me se o uradi ma me nyansa na me fa solve problem. Na me se oh Christo no kan de o se me kan Bible. Muslim kan de o se me kan Quran. Am say oh de ne say onam Jesus so na be ko heaven me bo ana. Nti so ono so ne de na kire ne say Muhammad so na be fa ka heaven a on fa ne de. Na so fa o de. Asem na twa. In the heaven akọ. But o say mo je heaven di. Me bo a na Christians so je heaven di. Na o mo fa Muhammad so na e fa Christo so. Christo kan o se me ne no kra ne nkwa. Ba me kan Quran no. Nti minim say ho so Muhammad so ya tro no se me ne no kra ne nkwa. Nti ade na ozem gi we hu achinyi nti wa opesa ofa Muhammad so no faso wa opesa ofa Christo so faso binum de Buddhist ne we Hindu ne Hare Krishna so obi aso wo de onam no so wo de ko ba ni nyina ye onyame ba ko no na eduru ho wi a na ba bia ye benya heaven akotran no obi atra ne de e na asem ne ye de etwa ye enso so na nka ya ye ntokwa pa o sunwane nzongo yes na nya asem ketu akra. The first place Sikasha is Creator, Almighty God. Christians jinidi, Muslims jinidi, Buddhists jinidi, Hare Krishna jinidi no. Onona Sikasha no. Na baby or this can share or the shape of my two resources. The first one is mental resources and natural resources. Pacho perspective. Why there? I don't know about needing. Nti ne mental resources a make na se kire no no nya me di adwene e na di ama no nti no atimi di ai dey actual way na ade na ye di so mu biebie no your friend is say paper and also so the natural resources e ye dua e na ya transforming na mana bedru ba bi ai dey aye paper yi ana me boa
Ipacho nti enyem natural resources. Nti we natural resources and mental resources. Ade mienu na nyame de ma nipa. Na de ya wo mi so o ma develop o mental resources no. Ko manim wo abrabom si o mo natural resources no. That is why Oba Ghana has here all the money concessions. Akase ni nyina wa abrofo nsem. Na ye nkwala anu nya bi nye. Na ye from galamsey. Nti ye mfa adwene ento ho. Enhyehyɛ ni yie. No musu ntimi nye bi. Abra ye mpanyifo no nye bribe wa abrofo nsem fa mo no mutwa bi ma ya bi before mlante.